sunnah Islama agama satri gelarti muslimah akau fatu sidama qalu masalah jadinya arafi waruf naginya utuga masih sendiri tidak dimagatiknya qalu masalah jadinya arafi waruf naginya utuga masih sendiri tidak dimagatiknya Baladina fa'idama sunnah Islam agama satri gelarti muslimah akau fatu sidama qalu masalah jadinya arafi waruf naginya utuga masih sendiri tidak dimagatiknya qalu masalah jadinya arafi waruf naginya utuga masih sendiri tidak dimagatiknya dubartiin tanii dabartee seenaa isaanii yoo dubbifte way bareeda seenaa isaanii qamaa fi qalbii na seente jiruu muslimaa jiraatan daangaa shariyaa eeggatan osoo jiranii lubbuudhaan ulfii jannataa fudhatan butuuma bakkas hin taane yahudananne hordofna karaa yahudaa nun baasu qotaane sunnaa hordofna sunnaa jaalanne qabannaan har'aa fi boruus milkoomna seenaa kana yoo dubbifne kitaaban seenaa bananne halee dubartii muslimaa maal fakkaatti yoo ni jenne daangaa khaliqaa tabeetu qabaala isii ta'eetu qur'aana hadiisa nabii laaltee dubartii hordoftu malee kabajaa hin dhabne qullaa kararraatti hin baane isaan baladee hin taane maqaa amantii hin nyaanne du'aan dhufaa daganne duniyaa qofaan jiraanne bareedinni fayyadama sunnaa islaamaa alama satri dubartii muslimaa akka uffatu sidama qalu masalah jadinya arafi waruf naginya utuga masih sendiri tidak dimagatiknya qalu masalah jadinya arafi waruf naginya utuga masih sendiri tidak dimagatiknya tubartu taslimatani ya warra umri januma tangga syariah ikatu bikhanu rati tirkama hijab hunjum setrida kansi setaru awlada ufadu itim baredi tezanu faju utada mahura terami kota gafa akhirat dudandi abshir jannatan bitanta ya sada rabbi ufati akan dirada bagi tubarti sunnah hordofte rabbi nubare muslimah tanah ummata alama eeggachuu qabna amantii murtii seerasii
utama saya sendiri indahnya maka pikirnya jiruna dunia dutuda iwaruna muni dema jiru bodin si dieda alkamu bodin dabama indoni kulai bafte baredina gagate walenu kulai basu baredu masih fakate lagi bani sanini hijaban bared dade sunnah rasulah kabadu yamilki duga berbade hijabah hake ufadu imbasi firra miade lagi bani sanini hijaban bared dade sunnah rasulah kabadu yamilki duga berbade baredini hijabah sunnah Islam agama satri duwati muslimah akau fatun sidama kalu masalah tuina arafi manuf laginya untuk agama saya sendiri tinggalin maka tikenya kalu masalah tuina arafi manuf laginya untuk agama saya sendiri tinggalin maka tikenya baredina hijabah sunnah Islam agama satri duwati muslimah akau fatun sidama kalu masalah tuina arafi manuf laginya untuk agama saya sendiri tinggalin maka tikenya kalu masalah tuina arafi manuf laginya untuk agama saya sendiri tinggalin maka tikenya dubartin kami dubarti semasaniyo dupifte way bareda senasani kama di kalbi nasente jiru muslimat jiratanmu ganda syariah edatan oso jirani lubudan kursi jannata fudatan butuna bakas intani yaudalani huduna kayuda membasu katana sunnah hurdufna sunnah jalani kabanan amati burus milkuna sena khalayo dubifne kitaban sena badannya khalayo berti muslimah malfakatiyo nifjanne danga khalika tabitu qabala isi deetu Quran hadis nabi latetu berti hurduftu mada khabaja hindamne ulla khalamat timbane isam balage intane maka amanti indane du'an dufa daganne dunia kofa jiranne baredini hijabah sunnah Islam agama satri duwati muslimah akau fatun sidama kalu masalah tuina arafi manuf laginya untuk agama saya sendiri tinggalin maka tikenya kalu masalah tuina arafi manuf laginya untuk agama saya sendiri tinggalin maka tikenya tubantu tashimatani ya warra umri jannah tanda syariah ikatu ikhanu rati tirkama hijabun satrida qasisatan awada ufadu itim baredi tezanu fatu utada baruna dura mutata yafa asma abdudandi
Sabini satri damuda abadan satri narkama hayatu manne adunya meneni raja sindune hoji mada hojatu umamne namu arkamne injani sunna rasula dumamadikin ufanne injani sunna rasula dumamadikin ufanne karedini khayjaba sunna isyama alana satri dumarti muslima akka ufatu siddawa